Good morning. Ngasi ki rules ki reading hai peteng ye se ko hadi rules ki reading se group 1 group 2 ena khai do se ko hadi group 1 dana karamba symbol la ke ngase aduga group 2 dana karamba symbol la ke hai batha pe ye ngase ko adu sida aina nung ani khalo to ko nung ani sida gi hadi ahamba hai tare ko hadi 1 dana karamba symbol no aduga 2 dana karamba symbol no hai pe ye ngase ko 1 da la iba symbol se sida leire ko aduga group 2 dana la iba symbol se sida leire ko ahamba se khansira ahamba hadi number 1 khan gi bangai gi na se leire ko aduga number 2 khan bangai gi na hadi ngasai gi h o n n oi man ba symbol ama lai ji sida ko adu oire ko sida lai se ko ahamba gi first ki symbol sina symbolize to se kai no hai kan se hari thabak tawmina ba gumba phai ko mi ga thabak tawmina ba gumba phai hari pulla ga thabak tawba tawmina ba hari partnership da thabak tawba associate tawmina ba hai tar ko thabak ma tawmina ma tam da hari associations harasne ko mi amaga associate tawra thabak tawba dumaina gumba lai adu thamoi seng to biyo ko hai aina tawdori ba thabak se hai tare ngasai gi ai gi partner do da loina ma hai tare ko hai lot taba hidden gumba kai gumba tham da secret gumba tham da ba hai tare ko le je ko adu da hari na bai ni mak ta hai tare ko kana ba phangani ko sisina ko ye number 1 gi ko number 2 gi sam le na ko sta control khatang to biyo ko kenom to matam da hai tare control ai shau bo da oiro ama do oiro kenom tak long action gumba log da ba phrang long shau ko tabani khangde ama ni khangde ko hari sida kitang aina control ta hoda matam da ingon da kadang nuai taba khot taba do maina la ai ba du na kara control to ma darkar ashau bo da oiro thabak pang thok ko da oiro ama da oiro ko sisina akoi gi ngasi gi oina rules ki reading le recommend. Thank you.